Right, Ebusian and Yanomani Adofonom, Amoakoa about the Mosbee TV. Please subscribe, like, and share. Or TikTok, I Mosbee TV official. Anyway, dear Shia, Ashanti Reginal Minister, Dr. Amoakohene, Edinania Achere Mempeswaso, Asante Akim. Please subscribe, like, and share. Amoakohene, ye bedi hun komo. Ninyina say MCE Omampani John Dramani Mahama etusu no se ono ene ensi na namu wo ho na one ne nya adwuma no onabo Sarah. Please subscribe, like, and ya share. Ya so ba emprem makomako mienu assembly members are reject mami ehu videos eba bonten a ebinimo kire se onabo Ohene Kwame frimpong ena nensa ehye ase Emma assembly members reject ye mami na abusia video ne ba bonte no bloggers bi omo Asante Akim Agogo omo abon no na omo de video ne tag me afei ena bra so se meka ho asem na yenko Ashanti Regional Minister nchen na subscribe, like, yenko tie na mane bo a orebeto Asante Akim Agogo na nano ahemfo ena fe assembly members enim yewia meso mekere madwen papa. Please subscribe, like, and share. Na me adom a momma ye na ye confirm no na otimo so adwuma no mu bi na ntimi moa anesa ba from adwuma ne dey nkrata asem na wo so mo de ba kumase masensa ma wo mo. Please subscribe, like, and share. Timi for many years na ma wo se de dey ba no eniema e bo amakuru na koso ene wo ka se ba for ono bo to force the tria common fund na wo se ke ba na ga MCE tie dem wo tumi asensa na ke subscribe, like, and share etimi aka ne de and so the MP ni mo intino because inside the biblia na go dey say there wo action no wo abuse eye opportunity no ti na ko pa ya dom ya ye ni aba subscribe, like, and share. Na me aduma eda ejuada ya ni suzo na ya se krono enkoso ni buntu ni enema bi aka echire kakrenti no na me aduma honorable assembly members. Please subscribe, like, and share. Confirm ni my say the be ya dasu common fan na ba no betumi etina so no atimi aboa na MP aduma koso no so aduma koso na Asante Akim not afa ne ntoma pefra enim se mo be ye subscribe, like, and share. enim se eda eye edwada no e ba papa oda ne de free eye assembly hako eni assembly man fire ade na mo pene wo Please subscribe, Ebusia like, openi and share. akasa empeni for akasa bi se openi edwali wia ena ye kasa ensu asa openi nyandwali ye de yentumi nkasa ensu asa. Please subscribe, me like, will be and a share. catcher Asante Akim not assembly members papa me jidi se obi ani beje na obi nso bu befu efi se bra omo to aba na etoso mienu no video bi ba bonten a na nkrofo bi ejojo ye MP no na nkrofo bi kire omo adwen bloggers abonfo bi eti omo page so like, say Onabo Ohene Kwame frimpong ene etuetu sikama assembly members na omo reject mami omo eye video ebe to omo pages so a omo ntumi anchre proof na ekire se bloggers no omo adwuma atosini sort media like, and share. Asia assembly members ni bi ene omo di nkomo na ansa na meke kama dwen akire assembly members no moma yenhwe video we emresi sia. Please subscribe, like, and the share. party structures was Asante Akim of enye e free to take our mampani bo ya maami di ana yen interna make party heads e binu asori atiasa amomo fanto mo nyintu ya to aso consultations akoso enkomodi akoso oba no nyo oba money and share. The boni nyina ne say even young party mpanifo kra minim do mo pe but the truth of the matter is ye John Mahama the judgment di etino odo oba ne ma yen no basa ekoso yi de eno de is part of elections
nya ye twan ni se brebe so ne mpanifo asanhye date am ye de abeto abawe ye ka no kra kire obi a say whether they like it or yes ya maame ya ne betena say MCE de binumu ye ne ye bia binumu ye basa binumu cause engosi hwe e de ehu ye de eye mechanism internal because some party executives ya de ye kwa ka na munjintu ene asi ama party mpanifo ahu. Could you ask yourself say the whole Ghana ye in PC I had the elections on less votes amongst the PCs I what 275. Please subscribe, like, and share. Again, a call bonnet. Any party here. Young money for him, dear Muno. Or what choosing neutral person? I say, one MC, no one to party. A binomun tomb. A binomus why you're bound to. Hey, no, you're bound to an enipa. Yeah, pass affirmative action. A year in my pass here. I was your boy. No man penny. Any threshold, no. Any pub in Tiasia. And only the young. Now, yes, one more. Say no, dear Akos, and then no, you declare results. And they are to me. Omo journey into near train they are be and becca they to the best and you have supporting your message imagine because was dream that's within the same medium magical GDM communicator. Yes, ebusia obi a che na adwen afa na media du so na meko no one by one bra information ba bonte se ohene Kwame frimpong na hye akire no eye me nwanwa na NDC me amama nyokuo me ka kire mo se munim wu a mo hwe nda mo bisa mo ho se edien ena beti bayira humam like and na share. MPP party elusu ema ni ogina independent etumi abewini wo ho Asante Akim Agogo NDC ntumi nwini da sa na da ye nyina yetrim efise omo adwen ne se omo de sebe aponchen kura begina ho de MPP flag kata ne so a omo beto aba amano nanso nam se party na agija niema nkoye ena agogofo se yemfa ohene Kwame frimpong emra enti beria bia na ewo ho no ohene Kwame frimpong abebubu no enti this is the time wa moye mo adwuma yie na munya odo emakuro no na munya odo ma munipa na munya odo ma party na ebia nsanchani betumi abesi efise ohene Kwame frimpong wie na adwuma se ye nome ene da ho se NDC anase apart from MPP obiantumi media konwa ewo Asante Akim Agogo a sa apam no ohene Kwame frimpong abebreki no and share. Enti samote ho na moa mo ho mun show love mun show unique na samote na ho awo mo ho pane a 4 years ni bedru samon hwe ya enfie nan anase enfie nwotwe awo hene Kwame frimpong beba abedi no mo hwe ya konwa no betumi asa akọ back to MPP efise mon dom ho enti se ohene Kwame frimpong atumi abebreki sa apam na wo ho na esese mo ye adwumaden esese mo ye nkabom adwuma esese mo ye odo adwuma na say bia next 4 years and next 8 years akonwa no betumi abedi mo ho a na mo ye ho adwuma sambre ya nanso mote ho ena mo wo mo ho pane Please subscribe, like, ena mo and nunu mo share. ho esre Omampani John Dramani Mahama wanko chusu MPP ni wanko chusu independent ni nemom ochusu muamo party member efie mponi na bonten so minya information bi se ye chusu Peter Abaji a enka problem besi minya information bi se ye chusu Chief Nana Samoa enka problem besi openi no enimi nyansa empeni force openi tire ho ene ye ho akuma enti John Dramani Mahama Ghana man peni atena sidie hu se Chief o Peter Abaji o onfa mo bia wa chusu ye mami sada ne mi tu che edema omampani John Dramani Mahama information na mabonten se ohene Kwame frimpong na 30 sa mo NDC fo na
mo assembly members na mo a party mo mpanifo na na mo wuro ase ewo pin mo be jaya mo jai ya to abawie ye hia MCE ene na bobra hwe anani krom kwan ene da screen yesu okwa anani krom sisi ame ne wo kasa ya brono a ye frɛ ho betom omo kwan ene da so no enkrase aka ehia mpuntuo na mo assembly members a ye sa lie ebeto abama mo a yanje mo kapre yanje mo taku yanje mo sapoa me tu moto every such a from place eba beto aba mo edu mo so sa mo tusu obi a mo kire yen say mo otumi 4 years ne beba mo baba be ka kire yen say yen to aba mamo NDC party ni mo achemu mienu enti omo wo Honorable Peter Baje efa mu di abro omo wo Chief Kofi Asamoah afa onu so edi abro me pamochew ye hia nkanko ye hia mpuntuo mesana ni krom May Road monhwe ne ehwaye Betom Road ehia servicing abobo ya mpontimi mfa Betom samrenka bebo me kwan abanda danso de fidia begu ho enti by this time esesen ke fidie no hyase etwitwa nkurase kwanze ni bi Betom fo huna mane by this time enka feeling koso bebo me feeling koso e obebu so ye siesi akwan agogo kro mpuntu okoso a enka nchen ana amudi abroi agogo one se osum daye se apart from MPP obi fufuro bi betumi abewini seat enti we akwanya emamo se mo bebre mo ho ase please subscribe like and share agogofo be hu se ye di MPP achi mfie bebre na mfamfa so amba mo hwe ne NDC ene Amoakohene Kwame frimpong aye kuroi na eduru ho a na mo asa akire wodo akire mo ya to abama mo assembly members awie mu nkochusu MCE na omeka Amoakohene Kwame frimpong ho na mpuntu nkoso mu di abro mesra mo apamochew aponche se oja ne nan asai kuro no onim se osai ne to no onim se osai ne to abusua enti mepamochew Ashanti Regional Minister Babe Kasa na nanom ahemfo atumufo ebe ya muntie na sopam na mudi abro a please subscribe like and share abra Asante Akim not kuro na pro community na pro agogo kuro hwe hospital junction road no agogo main road mo hwe se na kwan na ye na sa ye penkanko ye pempuntu a momo se munchusu Honorable Amoakoa okay yate mpani se bosum anim ye kone mprensa bosum anim ye kone mprensa abusua enti mpanifo ye nhyehyeye mode moma mubotom ni mudodomu nyamode na monsa nkoto aba entia ye maame se ne beya Amoakohene Kwame frimpong na niso adi hunu embamu na enye dan a ebedru mu so enye dan a mo bre ebeso enye dan a ye nyina ye ngu ebeka binu mo ebedru ba bi no mo behia ye nso ye kokromoti eho ene ye be kire mo se ne mo ye no enye na mo nso mo bre aso fana futuo emfana bufuo subscribe channel no ne yenko yanim aha ye Mosbee TV GH Macrao.